Глава 11. I koga gi završi Isus ovije zapovedi kon 12 svoje učenici, zamino otamo za da poučuva i da propoveda po nivnite gradovi. A Jovan, štom čuvo zatvorot za Hristovite dela, isprati dvajca svoje učenici i mu reče: Ti li si onoj što treba da dojde ili da čeka me drug? Isus im odgovori i reče: Odete i kažete mu na Jovan što slušate i što gledate. Slijepi progleduvat i sakati prouduvat. Leprozni se očistuvat i gluvi proslušuvat. Mrtvi voskresnuvat i na bednite im se propoveda evangelijeto. I blažene onoj što ne se soblaznuvat poradi mene. Ako ga si otido a ovije, Isus počna da mu zboruva na narodot za Jovan. Što ste izlegli da vidite vo pustinata? Trskali, što se lule od vetrot? No, što izlegovte da vidite? Čovek li oblečen vo meki ališta? Ete, on je što nosat meki ališta po carski palati se. Pa što izlegovte da vidite? Prorok li? Da, bi velam, i poveć od prorok. Zašto, to je ono iza kogo je napišano: Ete, jaz go praćam mojot angel pred liceto tvoje, toj će go prigotvi patot tvoj pred tebe. Vistina vi velam, među rodenite od žena ne se javil pogolem od Jovan Krstitel, no najmali od tvo carstvo to nebesno je pogolem od nego. A od denovite na Jovan Krstitel pa dosega, carstvo to nebesno, nasilstvo pretrpuva i silnite go grabat, zašto site proroci i zakonot prorokuva do doađanje to na Jovan. I ako ste podgotveni da go prihvatite, toj je Ilija koji treba da dojde. Koji ima uši da sluša, neka čuje. A so kogo da go sporedam ovoj rod? Toj liči na deca što sedat po pazarištata, pa im vikat na svojite drugari i velat: Vi svirev me i ne igravte. Vi pev me žalni pesni i ne plačevte. Zašto dojde Jovan, koji ne jade, nitu pije, a ti je velat: Obze mene od zol duh. Dojde sinot čovečki, koji jade i pije i velat: Eve čovek nenasiten i pijanica, prijatelj na danočnici i grešnici. No mudrosta se opravduva preku svojite dela. Togaž počna Isus da ju korova gradovite vo koji se izvršija povećeto njegovi čudesa, bideći ne se pokaja. Teško tebe, Horazine, teško tebe, Vicaido. Ako vo Tiri Sidon bea čudesata, što stana kaj vas, ti je odamna bi se pokajale vo vrećišti i pepel. No vi velam, na Tiri na Sidon ke im bide polesno vo sudni od den, otkoku vam. I ti, Kapernaume, što si se vozdignal do neboto, do pekolot ke bideš spušten, zašto ako vo Sodom se bea izvršile čudesata što stana vo tebe, to i do den deneske ostaneše. No vi velam deka na zemljata sodomska ke i bide polesno na sudni od den, otkoliko tebe. Vo toa vreme, otkako prodloži Isus, reče: Te proslavuvam, oče, Gospodi na nebotu i na zemljata, zašto si go skril toa od mudriti i razumnite, a si im go otkril na decata. Da, oče, zašto takva beše voljata tvoja. Sve mi je predadeno od mojot otec, i nikoj ne go poznava sinot, osven otecot, nitu otecot go poznava nekoj osven sinot, i komu što saka sinot da go otkrije. Dojdete kaj mene site izmoreni i obremeneti, i jas ke ve uspokojam. Zemete go mojot jarem na sebe, i poučete se od mene, bideći sum krotok i ponizen po srce, i ke najdete mir za dušite vaši. Zašto jaremot moj je blag i bremeto moje je lesno.